Ufako and Vlisco ni uruganda rutunganya imyambaro rumaze imyaka hafi 2 rutangiye gukora, aho rukoresha abanyarwanda bagera muri 300. Rufite ubushobozi bwo gukora imyenda itandukanye igera mu 8,000 ku munsi. Kimwe n'uruganda Speranza rukora inzoga, bakorera mu cyanya cyahariwe inganda mu mujyi wa Kigali, kandi ni inganda z'abanyarwanda, aho uru rwa kabiri narwo rukoresha barenga 180, ndetse kimwe no muri Ufako and Vlisco higanjemo urubyiruko n'abagore. Jean-Marie Kalima we yatangiriye ishoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu 2006, nyuma za kwinjira muri serivisi z'ubuvuzi, aho nawe yabonaga yatanga umusanzu mu kugabanya icyuho cyarimo. Icyo ngiye natekerezaga no kugira kwa cya kindi bita all in one. Ubonye muganga, ugiye muri laboratoire, ugiye muri imaging, wanasohoka umaze kubona ordonnance ukabona n'umuti. Icyo cyuhora bizi ko cyari gihari, kandi ntabwo kiranarangira. Tuvugisha ukuri, haracyakenewe ishoramari cyane mu buvuzi. Inkingi ya gatatu y'icyerekezo 2020 iteganya kubaka ubukungu bw'igihugu buyobowe n'urwego rw'abikorera. Nubwo aho ishoramari ritaziguye rikomoka hanze y'igihugu rigomba kureshywa, abashoramari b'imbere mu gihugu bafatwa nk'ingenzi mu iterambere ry'uru rwego. Aha leta igomba kwikuraho inshingano z'ubucuruzi bwa serivisi n'ibicuruzwa bindi byakorwa neza n'abikorera, ahubwo ikibanda mu kububakira ibikorwa remezo no gushyiraho politike yorohereza abashoramari. Intego kandi ni ukongera ibyo u Rwanda rucuruza hanze y'imipaka, ndetse n'abanyarwanda bashishikarizwa gukunda no gukoresha ibikorerwa mu Rwanda. Twebwe intego yacu no kubanza tugahaza abanyarwanda nibamara kubyiyumvamo bose, noneho tubone exportinga hanze. Ubu dufite nk'ibihugu dukorana nabo. Iterambere ry'inganda ndetse n'umusaruro utangiye kugaragarira buri wese, byose bikubiye mu ntego igihugu cyihaye zo kwishakamo ibisubizo kandi byihuse. Icyerekezo 2020 cyashyizweho mu 1999 gitangira gushyirwa mu bikorwa mu 2000, cyavuguruwe muri 2012. Ibi kandi byazanye impinduka zateje umurindi, ahanini ubukangurambaga buzwi nka Made in Rwanda, kuko mu gihe hagati ya 2011 na 2014 agaciro k'ibikorerwa mu Rwanda gatigeze gatirimuka kuri miliyari z'amafaranga y'u Rwanda 323, ariko uhereye muri 2015 ibikorerwa mu Rwanda byazamutse ku mpuzandengo ya 17 mu myaka 3 yakurikiye. Birashoboka ko uwari kukubaza mu mwaka wa 2000 ko bishoboka ko uruganda nk'uru rushobora guteranyiriza amamodoka mu Rwanda, byari kuba abenshi bari gutekereza ko ari inzozi. Uyu munsi hano muri Special Economic Zone ndetse no mu bindi bice by'igihugu hirya no hino, abashoramari b'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bakomeje kuzamura urwego rw'abikorera. Mu gihe inganda nyinshi zaba iz'abanyarwanda kimwe n'iz'abanyamahanga zije mu myaka ya vuba, iyo usubije amaso inyuma ubona ko umubare munini w'inganda zikomeye wavuye kuri 79 hagati y'1962 n'1993 zikagera kuri 349 muri 2019, aho bene izi nganda 270 zavutse hagati y'1995 n'2019. Urwego rw'abikorera nk'uko bigaragazwa n'imibare ya PSF kimwe n'inzego zindi zishinzwe ibarurishamibare mu gihugu, ruza ku isonga mu gutanga akazi, aho rukoresha abagera ku 409,503. Muri bo 401,808 ni abanyarwanda, ugereranije na leta ikoresha abakozi 78,168. Muri bo 77,226 bakaba abanyarwanda, naho urwego rw'ubufatanye hagati ya leta n'abikorera rugatanga akazi ku bantu 56,716 muri gahunda ya leta y'imyaka 7 uhereye muri 2017 kugera 2024. Harimo guhanga imirimo 200,000 buri mwaka, ku ntego yo kugera ku mirimo 1,500,000 muri iki gihe, aho hagati ya 2017 kugera 2018 hahanzwe imirimo 166.
idashingiye ku buhinzi nk'uko bigaragazwa muri iyi gahunda y'iterambere. Biturutse ku ruhare rw'ishoramari ry'abikorera na politike za leta zinyuranye zijyana n'icyerekezo 2020, umusaruro mbumbe w'ibikorerwa mu Rwanda GDP wavuye ku mafaranga y'u Rwanda miliyari 216 na miliyoni 17 mu mwaka wa 2000 ugera ku mafaranga y'u Rwanda miliyari 8 na miliyoni 189 mu mwaka wa 2018. Naho wagabanya amafaranga kuri buri muturage ugasanga byaravuye ku madolari y'Amerika 225 mu mwaka wa 2000 akagera ku madolari y'Amerika 787 mu mwaka ushize wa 2018. Intego mu mavugurura y'iki cyerekezo ni ukugera ku madolari y'Amerika 1240, mu gihe mbere y'iyi ntego yari amadolari 900 muri 2000. Ikinyuranyo hagati y'ibyoherezwa mu mahanga n'ibitumizwayo gihagaze ku madolari y'Amerika miliyoni 767 n'ibice 92 mu gihembwe cya mbere cya 2019. Nubwo ibimaze kugerwaho bitanga ishusho ishimishije n'icyerekezo cy'uko abikorera bazarushaho kuyobora ubukungu bw'igihugu, abashoramari basanga hari ibigikeneye kurushaho kunozwa. Nka spiriti, amacupa, imifuniko, amarebo cyangwa se etiketi byose biva hanze. Hari riva mu Buhinde, hari riva Nairobi. Murabyumva namwe, mu by'ukuri turacyafite ikibazo cy'ibikoresho by'ibanze kuko ibyinshi ntabwo bikorerwa hano mu Rwanda. Imbogamizi nanone imisoro imanitse nanone kandi ku byakorewe mu Rwanda. Banki intere ziri hejuru, ikindi washaka gukora ishoramari ziri hejuru cyane bagusaba ingwate ariyo garanti ku bantu bakiyubaka ntabwo byoroshye, ariko leta yakomeje gushyiraho ibigo bitanga ingwate. Haracyarimo imyumvire ntabwo ari benshi cyane bumva ko ibintu bikorewe hano kuri bo biba bimeze nk'ibisuzuguritse, akumva nibanzanye ishati nk'iyi yayigeranya n'ishati avanye i Burayi kandi igitambaro cyayikoze ni kimwe, imashini yayikoze ni imwe, ariko akumva ataraha agaciro ibikorerwa iwabo. Kuri ubu Rwanda ruri ku mwanya wa 2 muri Afurika mu korohereza abashoramari, rukaza mu bihugu bya mbere ku isi mu kubahiriza ihame ry'uburinganire, ndetse hakaba hamwe mu hantu hatekanye kurusha ahandi ku isi. Mu gihe hasigaye igihe kituzuye ibyumweru 3 ngo u Rwanda rwinjire mu mwaka wa 2020, hari byinshi byakozwe ku bipimo bitandukanye, ndetse uruhare rw'abikorera mu kuyobora ubukungu bw'igihugu rugaragarira mu nzego zose. Gusa haba kubikorera ubwabo ndetse na leta, uyu n'undi mwanya wo kwisuzuma hafatwa ingamba zisumbuyeho ziganisha mu byerekezo 2030 na 2050. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.